Yo, what's up, walizo you have to this. Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji wa Kozeti. Cha kufanya ni kusubscribe channel yetu ya Kozeti ili uweze kupata habari mpya kabisa kwa wepesi. Utakuwa kati ya watu ambao watakuwa wametisha ile kinoma noma sana. Kwa jina langu naitwa Koze, kijana wa habari, ameenda kupasha zile habari on training, zile habari za moto kabisa. Ni kuhusiana leo na mtu mzima Harmonize kupata kolabo na Alikiba, kati ya kazi ambazo watu wengi sana wako wamesubiri sana, kolabo ya hawa wawili kati ya Harmonize na Alikiba, na kazi ni kwamba iko jikoni na imeshatoka sasa, kati ya kazi ambayo imefanya ile poa ile kinoma noma sana. Na kama bado hujaipata bwana, iko kila platform zote kabisa, inapatikana kwa wepesi na kila kitu kiko vizuri kabisa. Kwa kweli wamejitahidi sana, wamefanya kitu ambacho ni poa ile kinoma noma sana, kati ya kazi ambayo inafanya vizuri na insumbua katika social media mbalimbali. Subscribe na comment.